Kodwa ke ngizokucela ku management ye Sundowns yini ngiyayicela ingabe hash ngicela ingasixosheli uKhodoso why meno Flaming Back ibalinde why ingabaxoshi nathi sisafisa ukuthi sithole ibetway ezandleni ezikaKhodoso ngathi wemabhakabhaka ibetway yasinokela siyacela impela siyazehlisa karisuthi bathi siyari koko bitsa siyari koko bitsa kabuyelo masandawana kakupohle ningabaxoshi uningamxoshi umanager uFlaming Back ningamxoshi uKhodoso kwangathi kusazoba mnandi ekhaya Sundowns isihle kakhulu mfowethu ihamba ngenye form siyayazi ni form yeSundowns isha uyabona lo shalo lo benchwayo siyacela futhi noba sidlala bedlana eParis ngezi 18 zika February kwangathi uKhodoso uza kahle lakho sicela mbhentshe futhi ushalulile